Kanchanjunga Express lapen malgari ahiring tangrak pen kacitong. Bukajanalong idi kurban arani misen me et pen ke pamanpo na bierta phirang ke pen bierta nang pali. Kanchanjunga Express lapen malgari ahiring tangrak pen kacitong. Lason si busing ni phai krit roksiar ni ada por pioneer ke malom Agartala pen kivang bom train number 13174 Kanchanjunga Express Sailada a train kupi ko son pen loni ahiring tangrak pen pupu humni train kapachileng boma porahut kopai kilang no penajo Kanchanjunga Express Sailada lapen malgari la humni kacitong pon. Bierta kelong do na tengki bangso tren kacitonglong Siliguri Rangapani lapen nije bari angbong malamso bangso huni phonang lopusi hadake thekdun longarat atumpen social media chitailong lamthi chepaklang pon lapen bangso tren along kachi thabdun atum penang anarat atum arenga hu sonang lo lapen apran ke damnang atum sitami do olo puta pachini pon tong sikot pen railway rescue Tim atum dampen bangso ke pajok dunji aphan RDCP dunlo. News Report Public TV Karbi Anglong. Ulukunchi Division PHE Sai Hemalong Chokomar tum Sai Hem Chiwang Bisi Sampridang. Nijang Karbi Anglong Public Health Engineering Department mati thi hekpen PHE Ulukunchi along non hejong division kelong lang sita haladak achokomaratum sai hem chiwangbe Bhamtiar ni hem chidamsi urmiar ni si hempen chiwang rinti urmiar ni chiwangloti sai hem nangkeli jiki arnikang samlo non lapuson sai kachuklem achokomar sai hem inota chedo de anparta pion chukidar anta chiwangbe Ferangkia tum kahumri dampen ke theglonga tengki inota khalasi achokomar inot todlunsi pion chukidar asai hemanta claim PTKA non lapuson pulote kupi agwarmen kacharisi non lapuson sai hem kedam pangkrinang po Ladakh Executive Engineer do SDO do lapen Head Assistant do anparta akaprek achokomaratum do kupipotsi porphai krisi plengdetta sai hem chiwang vedetla arjume me alam lapen karjunangji akenang sot atheke sarkar pen kipi abainong chodeng chot pen lapuson loksi ke claim puta ulukunchi kacherok togarat atum ferangkia phanang thandun ahok non Ladakh Ulukunchi Division PHE asai hemke urmiarni lapuson chiplang bear laki rad atumta chini non lapuson claim bear atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council akija CEM Dr. Tuliram Ronghang kupiakang sai PG athe urmiarni tenta lapuson si labangso PHE Division along achoko maratum chiplang bear duty cheklem kle aputhak service role ateng pen higher authority mati akang tuya sai hem atum kupilo kamathaji non lapuson ke claim bear atum aphanke PHE EM in charge Mongol Singh Timong nangli department along lapuson duty che claim clear putha kupia kang sai PG mati ingsamriji maputa cherok togarat atum arjupon News Report Public TV Karbi Anglong Bukajanalong idi kurban arani misen me et pen ke pamanpo na bierta phirang ke pen bierta nang pali
Perthea thagalong akhai tin lapen adhorom tin atumta ar namaphan ningkan isekpen ar namaphan ardomar dipon. Lason thotsi wusing ni phai kritrok siarni Bokajan police station ke parlo sukhajan masjid along idi kurban arani ketalon pon. Labangso idi kurban katalon pon along Maipu Umar Ahmed Kong Chunbang Rajek Ali Lapen Dun Chunbang Majid Khan Alang Litum Pen Ajoksi Labangso Jaime Katalon Ponalong Chipahem Phupon Lapen Ajai Mek Sitami Mi Admission Pen Pachun Pon Lapen Anparta Labangso Jaime Along Armukachitong Bang Suri Si Ra Bang Pharo Phomati Suri Hini Anbak Armusitami Chitong Pon Puta Nang Pachini Dun Tangti Pirangke Thengnu Dun Chunbang Majid Khan Kaningje Ponalam Thepenle Arjupon Iksinang Bokajan Pen Biren Singh Teron Report Public TV Karbi Anglong আজি পবিত্ৰ ঈদৰ উপলক্ষে আপুনি কি ক'ব? প্ৰথমতে পবিত্ৰ ঈদুল আজহাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ লগতে বিশ্বজুৰি ৰাইজলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এই ঈদুল আজহাৰ যিটো আছে এইটো আমাৰ এতিয়া ইয়াত আদায় কৰা হ'ল 2 ৰাকাত আমি নামাজ পঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া নিজে সকলো নিজৰ ঘৰত গৈ পেলাই যিসকল কুৰবানী দিবলৈ আছে তেওঁলোকে নিজে কুৰবানী যোগদান কৰিব। কাৰ্বি আংলঙৰ বাসীৰ কাৰণে কি ক'ব আপুনি? এই ঈদুল আজহা পবিত্ৰ ঈদে কঢ়িয়াই আনক আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ সম্প্ৰীতি শান্তি বনাই ৰাখক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে বোকাজান এৰিয়াটো আপোনাৰ টোটেল কিমানমান আমাৰ ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মানে পপুলেশ্যন হ'ব আপোনাৰ মতে? গোটেই বোকাজান যদি কোৱা হয় তেনেহ'লেতো প্ৰায় 3000-4000 মান হ'ব। ইয়াত আমি যদি খালি আমি শুকানজানৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আমাৰ আজি প্ৰায় 1500-2000 মান মানুহ আহি নামাজ পঢ়িছে। ঠিক আছে।